Toliko su neverovatne da čak i ja sam počeo da razmišljam da li mi svi zajedno živimo u nekom matriksu. Decenijama slušamo istu priču, da je Draža Mihajlović streljan i da se ne zna gde mu je grob. Da je ustaški krvnik Ante Pavelić ubijen po Titovom naređenju. Da je Adolf Hitler umro u berlinskom bunkeru. Ali šta ako ništa od toga nije tačno? Šta ako postoje dokumenti koji su decenijama skriveni? Svedočenja koja nikad nisu objavljena i tajne koje menjaju lice istorije. Šta ako je Draža Mihajlović umjesto pred streljačkim vodom, na primjer, završio u Rusiji, gde je pod zaštitom sovjetskih službi živeo sve do svoje smrti, kažu 1958. 1960. godine. I šta ako ono najneverovatnije nije izmišljotina? Šta ako je legendarni muzičar John Lennon zapravo sin Draže Mihajlovića? I dok se pitate da li je to uopšte moguće, postavljamo novo pitanje. Šta ako Adolf Hitler nikada nije umro u Berlinu? Šta ako je uz pomoć tajnih puteva, poznati kao Pacovski kanali, pobegao u Argentinu gde je živeo sa Evom Braun?